تكنية. الو ایواره و خوش بینرین چارپل مدیا و پیف تیوی ایرو دیسم در برنامه روژاوای دا بوارانه ام هیوید کن و 2 هفته که بوریه باش بوراندیه هن باشن و ام دیسا هیوید کن که ام برنامه کی خوش به هفره لسر شیروه و آخافتن بویرین 2 هفته های داویه لروژاوای کردستان و بگشت سوریه و کردستان امی باختن او بدلیوه به و ام دیسا جوه داخواست کن پرسیوه و شیروه و ام گله کیف خوش دبن او برنامه ما دولمند بکه میوانه من فیصل ناسو سیاست مداره هنتر ناز دکن که به سالای ناف سیاست دای او هلبت برز عبدالباقي حسيني بعثة جياناوي بكة ما مستعد باقي حسيني تجي بخير هاتي و برز فيصل ناسو تجي بخير هاتي برنامه ما لي بيشيكو عم دست ببكن بويركي يعني دو بويرين نخوش باكوري كردستاني ديركا مازي كل بسر مرديني باقريداية مخابن دو بال هالجرين إنشاءاتكي بسر ناف خلق واتشية و 20 كاس مريه 26 كاس بريندار بونا جوان 26 بريني وان كورن جرانن دي سال ديلوكي يعني العنتابين لنافچا نيزيبي بويركي ترافيكي تشيبيه كو 16 كاس مري و 31 كاس بريندارن ام جبو مالبات وان سرخوشیت خوازن و جبو بریندارا جی روژه کی زوک و بگیجن تندرستی خواه هیویا شفای خیرینه ما مستعل باقی برز فیصل ناسو چما نابیتن انا هنه کی بدا ناسین و پاشه جی ام دست ببکن بله سپاس كك ميرزا كك فيصل تجي بخيراتي تماشاوان نهيجا وانت بخير وخوشي هاتن بنابه شاربل مديا وبيف تي في ام خيراتين بودكن ميواني مي عزيز فيصل نعسو مع مصطفى فيصل نعسو شخلكي مي روجاوای كردستانية او لقامش لو جدايك بويه وخوندنا خو تبايي لقامش لو كريه وباشر بويه كار بدستك د دارایی بیرو دارایی لجب حکومته اوی 30 سالی لور کار کریه پاش جبر کاریوی سیاسی دفجه برده آنجی واحش گو دفج کاری خو برده جبر کاری خوی سیاسی او دما تمنی بچوبو کتفگرا سیاسیا کردی و ایرورو اندام کمیته نافچه‌ای د پارتی دموکراتیک کردستانی سوریه هر وقت دیجی که ما مصطفى فیصل دواره ما في مروفا دکار کری و ما في اشتیا گلا کار کریه دست پیکا شورش سوری 2011 حتی ایرورو او هنجی گهداری به مسئله که مثلا ما في مروفا او دجاری هاتیه گرتن سال جاره کم 2009 هات گرتن بر صدمه که یک اندام پارتیک سیاسیه بنعردية أنجي أو قبول ناكر سياسة سوريا قبول نذكر كسك بارتيزان هبه جبلي بارتيا بعث فجبر فيها هاد قرتن 2009 باشر 2011 جهاد قرتن جبركو اشتي سردانوي لأوروبا وغريا ولاد جير گوتن گوتو كسا پشتوانيا واد كيف كسي خو پیشان دانا دكن لديجي رژيم سوري وقوم قلت كك فيصل نعسو جمال باتك ولات پروره نشتمان پروره جمال مال باتا عليه يونس تشاي ساسوني يكون شر ديجي تركان كر 10 ساله شر تركان كر جبو ما في خوينه توي
ایرو رول آلمانیا دمینه و حتی وی دقیقی سیاست خود که دی تفگره کردی سیاسی و جبر بیای موک سیاست مدار ایرو مکری میبانی خود بله جارك دنتو بخيراتي ما مستا فيصل وحبكاري من عبد الباقي وبخيراتنا لبيشيكو ام دربازي مجربن فيديو كيما هي ام بهراوي فيديو يجي ببينم باشي جام درباز تمام بله ایواره وقت جاردن هم تبخیر هاتنه و سر چعبه ام نهاجی دربازی مجاری خواه ببن مجاری ما البت پیوندی های یکسر به روجاوای کردستان و هروا به سوریه و هیه مجاری ما اولی که اما زیده لسر باقن اما بجه مجاری دنجی همی نزیکی وینه گریدای ویدان پیوانه ام دزانن که پشت جوینا 18 یا 19 مها بوری تیرمه لتهران جوینا کی سیالی هات چکرن ترکیه و ایران و روسیا و لو جوینا کی چکرن و پاش پشت وی د پنج مهدا في مهامدا لسوچیه پوتین و اردوغان سروکی هر دو دولتان یکی دولتا ترکیه و روسیا لو جوینا کی چکرن پشت وی جوینا د پیشیا واندا ترکیه هر روز گفت خوار که دگو از ها ایرو حسبه یا جی وقتا کی کم نخواست لدیار دا تدی امچون کتن ناو روجاوای کردستان و 30 کیلومتر جی پیوا چون لی پشت وی جوینی اردوغان وقت زوری د ناو بالا فریدا بیانه کی دا گوت پوتین جرا گوتیه کل باما وقتی کم شاگرد المدرسانه ما مستجوان را درسا شوه درسا ایواری ده که دوترا روژه بینوارن د پولا خدا بخوینه کاچی کرنه چی نکرنه پوتین جی وک درسا کی مال داوی و جرا گوت به من وایه یا هری باش تو هره به رژیم سوریه را لحف بکه بوان را ریاکی آشتیانه چرسری بوان را چیب که جوی روژی ورده ترکیه همه هر روز به همی آوائی تخوازه که بچه سوریه و به اوکرا پیوندی داینن ده جوینه کی آلین به طرف تا که وزیر دروت ترکیه و ای سوریه لوی راسته هواتنه لوی قاسب 5 دقیقه آخفینه وکی دن حتی انها پیوندین یکسر که نوان دهاتیه چکرن تنه ترکیه هیئته که آماده کریه که بشینه با حافظ لی حتی انها حافظ تو اوک ندایوان تره ندایوان نگوتیاره ترکیه هر داخوازه لی اوانا جعالی حافظ و یا جعالی بشار و حافظ باوی بله باش ناوی یجی جعالی بشار و چیه ناوی دبیجن اوکه دبیجن برا ترکیه دولته کی داگیر کره جهوا و ناتیه جبا خوده و ناتیه دوی پیشی جوی درکه و پاشی جم دکارم بلکی ریکی ببینن هف ببین ای هف دیتنه لی و دیاره بشار اوا 11 ساله 2011 وردا تشتی که ترکیه لیکریه پشکریه ایشی دکر پشکریه گروبین النصره کر و نهاجی دوی اردیا ملیه سوریه پشکریه واند که و هر واجی چه
آخر نفس روجاوای کردستان دا وان العفرين جريسبي ودريدن إشغال كريه دبجة جرا جوان دركبه جبويجي حتى أنا هي أو كناتنا لأن تخازن جالية وبا جالين تفجرين كردستاني و جالية رخستنين روجاوای کردستانی و هلبت روشنبیر و سیاست مدار وان و وی او کی ببینن که او چد بیجن جبوی جناب تا پرسما او ام بیجن او چما ایرو وسا دست بکر کو هلبت حتی انها بعالی استخباری و ترکیه و سوریه دانا هست يعني پیوندیوان به هبول جالی سیاسی و او ببول چما ایرو ترکیه جنش كفدا پالانگو هرت امسا بیجن ما مصطفى سانكي خوالد شكرا ما بولو بيش او خو بيش تمام بله كلام بك دنگی تنای بكن سپاسیا ودکم میرو از کرما میوانه خو از گلک شابون بلاس کرناوجی وەکی دیژی ئەو کەسێک مدبیێرێ دە ژیانە خۆش دەستانە سەرساقیە ژمەڵباتێ وارە خوازن وەک یێد دەستەخانێ دەژی ئەم بێژێ شەفا خێرێژ وارە خوازن سپاسیاوە دکەم ji bo pirsata bi rastî te gelek tiştin binav wekî pirsyarê te de hate xuyakirin وەکی ئەم دەزانن di dewletê û cêranê hebin nêzîkê hebin hezarê kîlometre sînorê wa nav hev de heye yani ew danûstandina wa guftûgo û diyalogê de ti carî qut nebûye navbera rejîma Sûrî de ne navbera hikûmeta Tirkiyê de yani her dimînin diwarê istixbaratî de danûstandê wa hene ew rengekî veşartî tê kirin ema diwarê diplomasî de دوباره را گاندنه ده او تشتن تینا خویاکرین اما اوی دی او دبین ماسه ده دانو ساندن تینا کرن و راپور خواج هورد دشینن وکر روزانه جه هورد دشینن تشتگو چیدبین وکی دیجی تشتگو امزانن دی دولت یه مقدبیجه یه روزهلاتا ناوی ده هم تر ده جدزانن یه گو ریوبریه دکن و بریارا مصرین دی دستیواده او استخباراتینا وکی دیجی او راپور خوددن او کسی دیپلماسی وزیر دروا به هندرو به سروکومار بن هموجی او راپورات خواز دخوینن و لگور راپور واد باشن یعنی بریارا پیشی و تالی وک مگود روجلاتا ناویده بریار جه استخباراتا نوی او راپور خوددن جا وزیر نوا وکی دی سر راپورات باشن یعنی وک مگود انه حتى رجاء روجي ابدا 11 ساله برم تبدا جزانن دو وقت بری دمکی دريج ده دور 17 ساله گفتگو دانو ساندن دا برا رژیم سوری ترکیه ده نمابو او ناکوکین مزن پروبلیم مزن هبو نبرا دما پککا انگل لبنان بون مثلا آوا فرات و ریت اشتعانه دا تکرن او پشتی آپو جهاتا گرتن وانا او دانو ساندن نورا رژیم سوری واده بیجه سکنی بس پشترا دما بشار واده سروک کمارا سوری وقتی هاتن دانو ساندن چه بون حتی نورا سوری ترکیه ده به ویزا جه در باس بون یعنی نما تالی ده گلک تکلیه و باش هاته کرن پشتی شورش سوری هکم بیجه نوه شورش و بحر عربی ده هاته کرن ملت سوری تورا بو وقت مگو جی نورا ترکیه و سوریه ده 1000 کیلومتر هیا وبرز جی ناکوکی وانا د هنه تبدا دانن پارتیا کارکر کردستان وقت بجد لسوریا ده بشکی باش مزن هيا واریکاری جواره تکرن حجتا اردوغان وانا جی انه پککا کرناش خورا وقت بعربی بجن شماعکو بسمار جحي وقت بعربی جرد بجن حجتا كجواره يعني وبكاربن وقت بجن نتوا خو ولات خو بپاريزن يعني وقت بجن لیستات تروری دیا بکاربن سینوری خود بپاریزن یعنی تابنو تبدا یزاننو پککجید بجه ده هندروی سوریه ده تجاری او هریش ترکانه هاتیه کرن و جندرمه و نه هات نکشتن یعنی
أو دبجن أو سينورجي مج داعش وغني داعش ما فارستيا يعني فك رژیما ترکیجی ناکوکیوی تهندرو دهنا وەک دوارێ ئابووریدا ئیرۆم تەم دەزانن لێرا تورکی وەرەقا تورکی داکەتە گەلک پرۆبلێمێوی بە ئۆپۆزیسیۆنێرە دەندرو دەژی هەیە و تێکلیێوی خرابیژی ناودەولەتی عەرەبیدا هەبوو یعنی تێکلیێوی مەسرێرە قوت بوون ji bo mesela Mersî Serokkomarê Misrê îro dixwaze têkiliyê xwe Misrê re vekê bi dewletê İmarat û Siûdiyê va têkiliyê xwe barê jî vegerêne ji ber em zanin wek dorpêçek li ser Tirkiye çêbû bû dwarê aborî de gelek baş ketibû. Îro dixwaze ew têkiliyekî deriyekî nû veke va dewletê dora wêre taybet jî Sûriye wek got sînorê wa 1000 kilometr navbera hev de ye. Ya dî jî em ji bîra jî nekin nêzik demekî nêzik hilbijartina li Tirkiye jî heye Erdogan û partiya wî dixwazin dîsa got ew derkevin ji ber gelek jê biryarên ew nehiye yasayî qanûnî Erdogan ji bo xwe ji bo partiya xwe jî dendorê Tirkiye de çêkiriye ew tu jî dixwaze îro dîsa wek jimareka dî bimîne ew 4 salê dî bimîne ew partiya xwe wek bêje rêveberiya Komara Tirkiye taybet bêkirin. Ji bo ew danûstandina gol Sûçî çêbû baweriya me de ji berê ve jî wextê Sûçî û Asîtana çêbûn dixwestin ew bikine wek ji bedêla ya Umam Muttehîde nizanim çi jê dibêjin ya navdewletî ya gol Cinêfê hata rûniştin dibin ji mara 2254 de dixwestin tiştekî wek yasayî siyasî polîtîk ji giştî Sûrî re bêre dan. Rûsya xwest bi Îranê xwest got bikaribin vê biryarê ji hundirûyê Cinêv bikişênin wek got ew dewletê dorûberê Sûriye bixwazin ew biryar di destê wa de bê û rola Amerîka û dewletê Ewropa got bikaribin rola wa kêm bikin meselê de. Çend rûniştinê wa çêbûn wek te kerem kir berî demekî nêzik rûniştina wan li Tehranê çêbû wan hecî li Mosko jî danûstandin çê dibe. Îro hate xuyakirin ji eglebê dewletaran dikarin bêjin xwestin duwarekî leşkerî de bikarbin rejîma Sûrî bavêjin nehate avêtin ew dewleta nexwest bavêjin dîtin teror zêde bû Daeş û Nusra û ev tiştîyane çêbûn û bihara Erebî wek got hate gotin tirsiyan û ji Sûriye herên dewletê Xelîcî wek herên İmarat herine Siûdiye û herine Qetar wana va dewletê Xelîcî xwestin dewr dane opozîsyonê got va dewletê dî ew partiyên got hêzê wa hene leşkerê wa hene got bikaribin ev bihara Erebî jî bê beravêtînkirin û bi rastî jî hate beravêtin wek got dewletê Xelîc û va dewletê dî dixwestin yani. Îro man dewlet hemû ma dizanin enû rejîma Sûrî naçe bimîne madam wê bimîne divê duwarê polîtîkê de danûstandin pê re bêkirin yani. Ji bo rewşa Tirkiye dixwaze îro ew kesê koçber bûne derbasî Tirkiye bûne çend milyonê got hene tev enû hikûmeta Erdogan duwarê aborî de duwarê euro dolara de jî gelek ji navdewletî senterê navdewletî gelek pere jî hatiye standin îro dixwaze wa vegerêne ciyê wan e. Wextê got vegerêne ciyê wan wek niha jî gelek jê bi 10,000 ew kesê koçber bûne wa divegerêne parêzgeha Idlibê û dorûberê Ghûta wan e dixwaze jimareka mestir vegerêne yani. Ew jimara mestir ji bo çawa vegerêne divê têkiliyê bi rejîma Sûrî re bêkirin. Wextê rejîma Sûrî wê alîkariyê neke û danûstandin guftûgo navbera wê û rejîma Tirkiye de çê nebe wê nikaribe Tirkiye biryarekî bistêne wek divê zorê wa vegerêne divê duwarê guftûgo de duwarê diyalogê de danûstandin bi hev re bikin û bikaribin wa vegerin. Îro Tirkiye dixwaze wê meselê vegerênin û duwarê çareseriya rewşeka ji Sûrî re bêdîtin. Çi dimîne li vê derê
هركي دخوازية واهنا شرط ومرجع واهنا او بيجي دوي بارتيا تركيا بخوازي پارتیا کارکری کردستان دوی نچکدار بی دوی تنه بی و سر سینور ترکیه تخطراوی و تزراراوی جیتنه بی دوی چکدار او سلاح او چک دست واده بین استاندن و ببن کسن سویل سوریا جی لهمبری وید خوازه او پوزیسیونا سوری جیاگو تیب ناوی هفپیمانیه او اتلاف یکگرتی بکرن او جی تخوازن دوی مسئله دستنه بون تف دا جزدانن دواره سیاست ده از یبزمته و تیب ده من یک بیکیه تکس تجبوی وقت کلبونا چاوی تکس خدمتش تکس رناکی یعنی ایرو خواستن بکاربن رژیم سوری وقت ما دولتا خواستن باویجن او دم جده سواچو ما چه گو بکاربن وقت ما گو دواره پولیتیکه ده و بمینه یا هر اکی او دولتی دندروی سوری ده جی باوریامه ده هر اکی آرمانجا کاوی هم يعني ام دمكي فقر نكبن ديروكي ده هيد وقتي غيرت قوتن اتحاد سوفيتي وقتي هيد كومينيست بون ده هنجي ده جي سوريا يا اتحاد سوفيتي بون يا روسيا يا نعم يعني جبري فجي سوريا وعراق وأف دولات تيكلية ودواري آبوري ده ودواري چكداري ده ودواري استخباراتي ده حمو واريك وهبو تيكلية بمسارة باتحاد سوفيتي له هنجي هبون أنا بوتين نفسوي رول دستني دا خوازيا روسا جبري وجي ديرو كده بقي يجي آواز بي وقت قوتين بعربي بحر متوسط أو وقت بخوق شخوي ببيني روجكي بكبي ويدري وهاد بيشتي شورشا سوري ده بري چند سالك هات اسطولي أخوة یه بحری و لشکری خواه به پیمانه برژیم سوری ده سر 5 سالی گری داین ما وکستونه کی مزن شخوره سنتر کی گله کی مزن او د خوازی خواه دهندور سوری ده پیکانی رولا امریکا و تبدأ زانن د مافی ویده تشتی پولیتیک و سیاسی و مافی کرده تنته ده او هاتیه اریکاری به پارتیا کارکری کردستان ردکه بقصد ومسد يقولنا في ناس كرن جبوي ترورة جبوي داعش ونصر واي أو ريا كما بنجي هيا أو ريا وجد بيجن در يعني ريا بحري أو ريا وقت بيجي بر هيا جبوي بواري كاريج داعش و ترورة هنيرة نيكرن هبونا أمريكا دحترج بربي يعني وكدي أفضل وصندن نظرة إيراني وروسا وتركيا ذا تشيبو إيران تبدأ جدانين إنه ناكوكيد نظرة روسا وإيراني تجيبون روس دينا خدايا دا إنه إيران قالك تشتهد دواري آبوري دا ودواري بوليتيكي دا ودواري حتى متكارن بيجن مذهبي دا قالك تشتهد نوادا كتنا وقت بيجن نافلت سوري ود راقاندنا ويدا ود الدوائر ويدا يعني دستوي قالك درجة دهنور سوري دا روسيا نكاربو بكاربي انه دستي ايراني وقت بيجي كن بكي دهنور سوريا دا يعني ما قو بكيجن بيمانة كي بهاو دورا او بيمانة واقو بكاربن رجيما سوري بميني سرلنجي خوا ودريه ويجي بيفكرن دولت عربية وبيرا دارو صارنا بيرا بكن ومزانين جي إيرو أردن دا و باليوز إمارات جهات سوري شوية دري وتكليوي جيد بي الصبح جي جيشتنا دولت عربية هاي الجزائر عربي جيرد بين الجامعة العربية مثلا كنتيش جيرد بيجي ياقو هالشان صالك دولت عربية حمول هفضل من ودانو صارنا يكيد دولة عرب بله او نهات خوازن تشتي دمكي نزيك بباورية دم والجزائر شبه وحتى او بريار نهات يستاندن انه سوري درباس كن يعني لكن جبر دواري گفتگو ذات يستاندن نرين من تايبا جي ازبيجم و تالي سوري درباس به او دريه قدروي رجيم سوري دهات بو كتن ازبيجم بين بفكرن و بمینه
إيران رولك خورت هندروي سوريا ده وروزي رولاوا خورت بيقالك تدا ضمينة أو لهفكرن نابرا رجيما سوري ونابرا حكومة أردوغان ورادا أدوي بوريدا ما أو جنيديك بن دحتر دواره عبوريدا هر دوجي آريكار بن بابرا ودواره سياسي داجي وبيمانا بابرا بكن أنه سينوري هر دو بشاجي بفارستن سپاس جبه کرتن بله گلکی سپاس برز فیصل ناسو سپاس با شیروینته و تبنینته از بین با ما مستعد الباقي ما مستعد الباقي دناف خافتنن برز فیصل دا دوتش بالا مزارتشان یکی جه دبه ترکیه ناخوازه هزکی کردی یا جی اوکی کردی چکدار لوی هبه ل دخوازه دبه برا جیوان دا بی چک ورن و اداره وان لوی به وان ربه منو صفام کر اگه تشتکی شبته دا اما وی راست بکن یکی دنجی گلو دیتناته چیه لسر بیواری براستی ترکیه وقتی که دنگی خود دردخن حمی جیانا خو او که خو آلی سوریه لسر تنبونا کردایه که دبیجه لباشور مجاره که خطایه که مزن کر مره که دا مدنگ خو نکر لوی دولته که نها بیا عدو یا بعربی که دبیجن عدو سرسرمه بیا او سرسرمه دجمن ناخوازن یکی دنجی لسینور خو لور دولته گو ساجی لور چه به لما مستا با آواکی دن شیروت که بوان را جنابت لسر بیاری چت بیش بله سپاس بو پرسیتا لی بله گم وگرن چما ایرو رو پیوندید نابرا ترکیه او سوریا چه دبه آنجی چه ببه اف گلک شروع وکرن جیر دبه براستی که فیصل گلک تشتانین زمان گلک خالن جمعی جهنه زیلوا بزی بره پاشره بس پیشیه دست پی بکن به پرسینتا چما هیزک چکدار نخوا سر سینوری ویبه او دزانه ایرو روش او هیزا چکدار لسر سینوری ام بیجن نابرا کردستان باکرو یا روجاوا آنجی لسوری و ترکی ایرو رو پککینه او پروبلم دبینه مشکله خود دبینه دبی پککی ترورن اجبر قصد هگن بیجن قصد آنجی حسده هیزن ديمقراطيكي سوري ببرانياوا ام بيجن يبكينن ويبكيرو هيزك او تي حساب كرن سر بككي جي دليستا تروري دي جم تركاجي وجم دولة النبنتوي فاجبر فيها وينا خوازه او تشكدار لسر سينور بن او هزر دك دبي كردن لور لروجافاي كردستانغو او اداره هريمي بكن برنگكي سيفيل بلكي هم قبول بكن ليه وقو تجاني زمان يعني ترك حرتم نما تخوازن سربورا انجي تجربه كردستان باشور دوباره ببه او چقا هيز جوابه وكاربن كردات نبكن ليه او حجتك جد بين انه يرو بككي هاتن كردستان روجافا وسلوغاني واد دبيجن وسوتي عبد الله وجلان هلددين وبراستيجي كوادر بككي كتن ناف كردن روجافا ده وهيزن ديمقراط كريه بله لبر قوزه كيفكم لتركيا لغور داخوازا پیوندین لگل بشار دبیجه گره او دست هلاتاریا کردان نمینه لوی بس شرطوی اوه که کرد لوی نبن خویه تشتک ده حمی داقیانی وان ده او هیه بگمان يعني او بخواب قالك داخواج هفكرن يعني بيمانه دسبيكي ان جي اف تفقرا داويا غوچه بودنا برا تركيا وريجيما سوري دريا روسيا ده و شرطن دارين برهف هر یک 5 شرط دارين برهف شرطن بچوك بون دسبيك بون وقت تشتكي يك هفدو تجربه دك كا چندي قبول ك چندي قبول نك ليه بلي دبي دما داويده يعني او فيصل مقداد سرك وزير اجدر في سوريا چگوت گويما سي خالين گرنگ لجمع هنن امج تركيا تخوازن گرك كوابيك بيني يك جي او خاكا گوهاتيه داگركرين جالي تركا بدويجه دركبه يعني ما بس يجي عفرينه وجرابلس وعزازه وسريكانيه وجريس بيجي دركبه ابيك
ئادی دووە وا تەرۆران تەسلیمی مە بکرد تەرۆر بمەبەستاوی چیە ئۆپۆزیسیۆنە یا گولجەم divê ji wa xelas be û an jî radestî me bike. Asisiya divê jî gerek avê têt ava Furatê û Diclê ji hemî cem Kurdistana Bakur tên herikandin divê ew jî nequt nebe li ser milletê Sûrî ew bi vî rengî hêzir dike. Lê belê Türk çi dibêjin? Türk dibêjin na divê destpêka got em qebûl bikin em diyalogê bi hev bikin divê çareserkirina siyasî ew di pêşî de be û divê çareserkirinek siyasî çêbibe li Sûrî. Ad duwa mesela terorê ew dibînin rast dibînin hêza Kurdî li seranserî sînorên Rojavayê Kurdistan ew teror dibînin ji ber PKK ketî navadî û çek bi rastî hêzekî çekdar e goberî anejîmanî ziman divê 110,000 çekdarê wa hene yani çi Kurd bin çi Arab bin lê belê hêzek gelekî tund e ew naxwaze ew hêz li ser sînorê bimîne kesên sivîl bimîne ve bimîne. Ya sisiya dibêjî mesela penaberên cem me eger ez wa vegerînim divêm parastî bin. Yani ev xala sisiya daxwazê Tirka. Xala çara ew kesên oposisyon û kesên ku ji rejîmê hatin veqetandin got hege em wa vegerînin Sûrî gelo wê pêşeroja wa çawa be divê pêşeroja wa misewger be. Yani xuyayê ev mesela nêzîkbûna hev nêzîkbûna di navbera Tirkiye û Sûriye de an jî rejîma Sûrî wê ne mesela ne hesan be. Çendî Rûsya dixwaze got mesela bi hesanî derbas be lê mesela gelekî guretkûtkiyê mueqqede zû zû nari serî her xalek jê yani berjewendiyê Tirkiye tê de heye û berjewendiyê rejîmê tê de heye û gelek caran ne wek hev difikirin ne wek hev hezir dikin û gelek caran li bingû hev dikevin. Yani dema ku Tirkiye ji rejîmê dixwaze ka xelas bî ji Qesedê an jî ji Hesedê îro ro tu bivê nevê nêzîkî rejîmê gelektir ku gelektir got daxwazê Tirka pêk werîne. Ew nikare zû zû ji vê meselê jî xelas bû. Îro ro ew nakokî jî heye di navbera Hesedê de û rejîmê de lê belê rejîm naxwaze zû zû ev hêza ha bi temametî biherife an jî daxwaze ku heye dixwaze têkeve nav leşkerê nê Sûrî yê normal de lê belê ew kar vê kaxezê dîsa bilîze vê kaxezê wek tiştekî hege tu opozisyonê me li cem xwe dihewînî îro ez ê jî opozisyonê te li cem xwe dihewînim yê got navê PKK ne. Her du bi her du dilîzin kaxeza lê dîsa dibêjim dubare dikim mesela çareserkirina an jî peywendiya di navbera Tirkiye û rejîma Sûrî hege pêk were wê demek dirêj bixwe mesela ne hesane mesela gelekî guretkirkiyê mesela ji aliyekî vê ji aliyê Rûsya tenê ve ye hege em vegerin aliyê Amerika û dewletên ro ave ka ew çi hezir dikin ew mesela dîtir paştemî werin ser. Belê gelekî spas Mamosta Feysal Belê divî warî de tiştekî ku tu bêjî yani ew pirsa ku min ji Birêz Ebdilbaqî kir di nav axaftinê cenabê te de tu dibêjî Tirkiye dixwaze bira pes dibê bira Kurd hebin lê bê çek bin û bira ew kekwan hebe lê tiştê ku em dibînin tiştê ku em dibîsin tiştê ku em dijîn li gel Tirkiye ku Tirkiye bi tu away naxwaze li wê desthilatîkî Kurdî çê bibe. Heta naxwaze ku zimanê Kurdî jî li Sûriye bibe fermî. Îca cenabê we bi çi argûmanê gihîşte wî ew kî ku got dibêjin çi ye dibêjin Tirkiye dixwaze Kurd li wê bêçek bin lê bila Kurd bin. Belê mamosta ew mesela Tirka divê baweriyê de em hemû jî divê baweriyê de ne ke Tirk naxwazin mafê Kurda hebe yanî heta roja îro jî destûra Tirkî de navê Kurd tune yanî wara dibêjin Tirkiye çiya Tirkiye çiya ew kesê wek lê mêzên kesên paşketî ne dûrî sivîliyê dûrî medeniyetê ne ji ber vî awa jî divê ew gundê wa av lê hebe elektrîk lê hebe û bikevne xwendinê û danûstanda xwendinê bikin û ew kes pêşketî bikin mejiyê wa dixwazin divî warî de bişon ew wek dibêje gotina te
تجي خود ناخواز يعني بس تاخوازي أمرو تشتكى وەکی دی دوارێ سەر عردێ و دەولەت و وانات بینێت شەکیلی دەخوازیاوێ ئەوە با کورد الجەموی هەنە با کورد 20 ملیۆن 25 ملیۆن کورد وێ دریانە بێژم وەک بێژێ ژیانە خوا باش بەلکی دەربازجی دکن ئەمما ئەو دخوازێ ئۆپۆزیسیۆنا هەندڕوو دەژی ملەتی خۆشی رازی بکێ ئەنو هەبوونە پەکەکە نزیکێ هەندڕوێ سووریە دە و ئاریکاریە ئەمریکانە و سووریا وا پێرا بێ سەر سینۆرەوێ قبول ناکێ وەختێ ئەمجی دبێژین مەژیش پەکەکە خواست مەگۆ بەرە بریارەوە تورکیایە نەل سووریە بۆ مەدانە خوا چیایەوە هەیە دەشتەوە هەیە زەویەوە هەیە یعنی اون دکارن خەباتە خوا برەنگێک و اونش خۆرە مناسب دبینن هەکە دوارێ لەشکری دەبێت دوارێ سیڤیل دەبێت دوارێ مافێ مرۆڤ دەبێت اون چش خۆرە بریارێ دستێنن ئەو اون و رژیما ترکی اون حکوومەتە ترکی و دارۆساندێ بابرەتکن ئەو چاوە مناسب دبینن ئەو ڕاستە بریارە سووریژی بەرە دەستێ ملەتێ سووری دەبێت نە کۆنترۆلکردی بێ دبن دەستێ کەسنا دەروێ سینێوەرێ سووری يعني حتى أنا مثلا أم بيجن كردستان باشور حتى رجاء إيرو تكلية مواب هفر أنا بس وكي دي بريارة مد دستمة ديا كردي باشور بريارة ود دستمة ديا حكومتك واهية هرمة هيا برلماني واهية حكومتها واهية بريارة نواج جموانة يعني أوجي درباسي هندروية سوريا نابن بريارة فرض ناكن سروا فرض ناكن سروا ودرباسي كردستان باكورجي فرض ناكن سروا بريارة أو ملتي دوێت تشتێک هەبێ ئەم باش سەر بسەکنین یانی دوارێ داخوازیە دە تشتێکە وەکی دی سەر عردێ وەکی مرۆت هەبوونا مرۆ ئیمکانیاتی مرۆت بینێ تشتێکی دی بەرێ ئەمتەر دەزانن کوردستان باوەری ئەمەدە دو جار هاتیە پەرچەکردن جارا پێشی چالدیراندا ناوبەرە عوسمانیادا و ناوبەرە سەفەوینادا ناوبەرە فرسێوادا هاتە پەرچەکردن بەری 500 سوور پەرچەبوونا دوا یاسای کەسپی کۆچێ بوو ناوبەرە ئینگلیزا و ناوبەرە فەرەنسیادا و هەنگێ ڕووجی ئاریکار بوون بوارە ساڵە 1915 وادا هاتە پەرچەکردن کوردستان بەشێکی مەزن لە تورکیە بەشێکی بچووک لە سووریایە بەشێکی نۆرمال لە باشوورە و بەشێکژی لە ڕۆهەلاتە یانی ئەv هاتیە پەرچەکردن ڕێجیما ئەیرانێ باشقەیە ڕێجیما عێراقی باشقەیە ڕێجیما سووری باشقەیە و یا تورکیە باشقەیە ئەv کوردێمەیەک و هاتە پەرچەکردن ناو 4 دەولەتاتەیە هەرێکێ ژیانە خۆی سیاسی بێ چاوات خوازێ ژێرە مناسب بێ بریارێوی گرێوی سەروی بێ ئاواکردن یعنی ژمن نایە خۆستن ڕاستە دمەژیە خۆدا بیر و باوەریە خۆدا ئەم دبێژن کوردستانیەکە وەک مگوتن وە دبێژن کوردستان دو جار هاتیە پەرچەکردن بەس دەخوازیە مرۆ تشتەکەن بڕۆ بکار بێ ئاریکاریە ژێرە بکێت تشتێکی دیە هەر یەکی هەندڕوێ وڵاتی خۆدا جیە گۆ تێدا ژیانە خودکێ بریارە گۆ ئەوش خۆرە ڕەنگێک گۆتخوازێ مناسب بێژێرە دوی واریدا سیاسەتا خوا پۆلیتیکە خوا دار و سەروی تشتی ئاوا بکەیت مەسەلەن ئەم لە سووریا ئەم دبێژین بەرێنا کەسن یەکۆ ناسنامێوە ژوا هاتبوونە ساندن ئەو حکوومەتە سووری ناسنامە سووری نەدەداوە 300,000 کەس دەندڕێ سووریەدا بێ ناسنامە بوو داخوازیە مەش حکوومەتە سووری و گەلک جارە پێشاندان چوونە شامێ ئەم دەرکەتن لە پێشیا پەرلەمانی سووری پێشیا ویزارەتە هەندڕوو لە پێشیا دەستگا دەرکەتنە ji بۆی گۆ ئەم بکاربن وێ ناسنامێ حکوومەتە سووری بدێ ئەv مەسەلا ناسنامە لە تورکیا نەبوو ملەتێ وێ نەتخواستن ژبەر هەموو ناسنامێ وا بوو لە باشوورێ کوردستانê dîsa nefsawî ناسنامێ وا هەبوو لە ڕۆژهەلات ڕۆژهەلات dîsa ناسنامێ وا هەبوو سووری نەبوو مە ئەv دەخواست یادە دووامە دخواست ئەم نە وەک وڵاتیێ دەرەجات دوا بن یا دەرەجات سیا بن ئەمە ژی دخواست هەندڕوێ سووریەدا ئەم شریک بن هەندڕوێ سووریەدا di tengahiyê de û di firehiyê de tiştê ku bê li ser Sûriya tê ser Ereba û ser Tirkmana û ser Xristiyana
بسرمجي أم تبدأ شريكن سوريا آباكن بهفرة كرد عرب تركمان سريان أم حمويك بن بس أمنا وقت ما قلت وطنداش بن أو ولاتية درجات دوابن دجوی هوای مدخل هندروی دستورا سوری ده ما في كردا وك ما في كسي عرب بي وك كسي تركمان بي وك كسي سوريان بي نجدان أفضل خوازية مبون دا خوازية ملتي قول كردستان باكور أو تشخورة خوازن بيجن أو ما فكي وايا جبر في هواي أم جبر دي ساد بيجن إنه فكاكا وقت راشتي چكدان ميدان هاوي لكردستان باكورة نلباما يعني وكي دواري سيفيل دا سياسي آریکار بن بمارا دخوازی به نزدیک هم بن اما آریکان بن بمارا تشتکی نورماله بس به بریارا من ملت سوریا به جهازه ما کردی سوریا به دوی گفتگو دانو صحنا ما یا ما و بين شعب ديريا دولة وك أمريكا وفرنسا ودارو صانن تشيبو هر با دولة مزنجي جواد خواست ما عفوا أما بينا وين مجارك ما خالك ما هي السروي أو كي أما دويدا ويباغ فين كامل جناب واتش بيجا بلي برز عبد الباقي تشتكي كل في خالد زيدا بكي نا يعني زانه او شرط مرجع قودتن برهف ترك بري انا مقوتي ترك تجاري برجونديه خو ناد برجونديه نا سوريا ونا كسنديتر هرتم برجونديه ويه بيشينن واف مثلا نيزيكبونا ولو بلزو بز هات كرن وقو مقوت دريا امارات دبو تيت اردوغان شو امارات سردانا ويكر وبرنا باش جي امارات استندن وامارات جي خو سردا خوازا اسرائيل بۆ دەبێت نێزیکبوونەکەی نابەرەخوا و بەشار لەسەد چێ بکەیت بەر بەشار لەسەد وێ بمینێ و نەوە گۆهون هەزر دکن وێ هەرە جبەر ئەو دەبینن مرۆڤێکی سەیکولارە و ئەڤ ئەپۆزیسیۆنا سووری هەمی کەسێن مسلمانên رادیکالن تجاری نەق یعنی حکوومەت نەکە بەدەستێ وادێ بە حکوومەت دیسا دەستێ رێجیما بەشار لەسەد بمینێ بە هەنە گوهرتن فەجبەر وی هاوی ئەڤ لە زوو بەس چێ بوو بەێ از دیسا ئەمە دەربازێ خاڵە خوای دیا ببن بەرە برز فەیسەڵ خاڵە مای دودیادا ئەم بێژن کو تورکیە و سووریا لە هەفکردن بەشار و ئەردوغان لە هەفکردن پێشە ڕۆژە کوردا چاوا بە لە کوبە کودا جی بگرن چاوا جی بگرن بله بهوريا مدى ثلاث كردي تنه نجدا به روشا سوري بقشتي يعني بيجي مودي ساحتنا تاب وقت سبيكا قلتنا خدم قلت روس وإيران وانا تقصن بريارة يا جنيفة بدنا علي بس حتنا أمريكا أو رونايا كسك ندايا أو دقازن أو جمارة بيستو دو بينجي وشار ب وقت بيل دار خستن دانين يعني مثلا سوري بقشتي بنا كردي تنبه اما وقت قوم بيجن نيا سوري بقشتي تنبه بوريا مدى ديسا روس وامريكا وبمينن افكاسي چكدار وسر سينور نامينن هكا هنا دفن دي وقت صالح مسلم دبيجي مهرنا دير الزور رقا ايوانات بوريا مدى اوجي بريارة كشاشة يعني ونكار بين وقت بسنغافورة بخن سنغا دولة مزن ده وقت سوريا وانا وقت بريا راتي اصلا نبرة سي دولة مزن ده ايران وسوريا وتركيا وانا وروشا كردا دوی باوریه ده ما دواره پولیتیک ده کار بکن تی خواستنجی بو کرد ایرو درین دی وکن دانو سالنا کا دی بکرن بری گو وقت بجه اف تشتهانه درباس بکاربن دریا کی دیش خورا بکن تبين كنترولا دولتها كده بالشعبية دولتها كده بين وبكر بين شان ده خود دواره سياسي ده لأوروبا به لأمريكا به لسوريا به لدولة عربية به دوی گاون دوی واری دبا ویژن مته گنا ویژن ممکنه زحمتیه که مزن بیکرن شبر اوی دیج وقت مگو قصد و مسد وانا تاز جمزانن ایرود یه گراشنه چکدار و قصد جمارك قلق بلندجي عربن كسي عربن يعني صديح حشتي بلكي
هەکەم نەبێژن 1970 کەس ئیرۆ عەرەبن تێدا هەموو ژێم زانن بەرێژی هەمالی حکوومەتێ بوو ئیرۆژی یەک بۆ دەرباس وێ بوونە بەوەریان بدە بن بریارە رێژیما سووری دە دەرباس بوونە کەنگێ رێژیما سووری و عەشایرێ عشیرەتی عەرەب ئاژوا بخوازن وەگەڕن دیسە حکوومەتە خۆ کار بکن وێ دەبێژ قەسەد و مەسەجی بەردنیانی ما دبینین کورد تەنێ مەیدانی ئەو کەسێک و بەشی سیاسی کارکردنەوە ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی و پارتیە دەمدڕۆی سووریدانە ئەوش دوێ گۆ بکار بن دەنگێکی خوالدن داڕۆسانەکی بکن گۆ بکار بن ئەو زەحمەتی و زرار نەگێژێ کووردا پشتی بەیانی ئەم دبێژن دوێ بریارە یا جنێف بێکردن ینی 2254 ji ber mafê miletê Sûriyê hemû geştî jî têde heye û yê Kurdê Sûriye Kurd jî ew jî têde hene. Belê hetan ha çend civên 6-7 civên li Cenev çêbûn hetan ha yek gotinekî li ser mafê Kurda li wê nehatiye xaftin û tu pêşniyarekî jî ji bo mafê Kurda nehatiye pêşkêşkirin êwe çawa dikarin bêjin li Cenevê em hêvîne ku ji bo Kurda tiştekî derkeve. Belê li Cinêfê geştî rejîma Sûrî geştî meydêne û mafê Kurda jî wê têde hebe yanî. Ew Cinêv dibêje lazime wek çi bê heykeliya rejîma Sûrî şek hemû geştî bê guhartin yanî sîstemeka nû bêdanîn destûreka nû bêdanîn ev destûra nû got bêdanîn wê mafê Kurda jî têde hebe yanî. Mafekî Kurda baş wê têde hebe wekî dî jî heke ev yê opozisyona Sûrî wek tê rastkirin bi navê Tîlafê û encumana niştimanî beşekin têde دوێ de jî navbera me wa de peymanek heye û emzekiriye jî hin û mafê Kurda wê têde hebe yanî heke em bêjin Tîlaf ew jî beşekî mezin e wek dibêje roleka wî piştî wê hebe peymanek heye darostandek navbera me wa de heta emzekirî heye mafê Kurda jî têde heye yanî yanî Kurd wê ji mafê xwe wê nedûr bûn heke dwarê Cinêv de bêje û heke dwarê wek migada Tîlafê û dibin çavdêriya dewletî de mafê Kurda wê her duka de jî hebe. Belê mamosta Elbaqî em werin bate şîrovevanên ku haya wan ji nêzik va ji îdara beşer heye û haya wan ji nêzik va li ê Kurda heye û Tirkiye jî ji nêzik va nas dikin her wiha têkiliyên Sûriye çi ye Rusya û Amerîka û Fransa û dewletên Îran û dewletên din jî dibêjin di vî danûstandinên Tirka da ya herî baş ew e Kurd bi beşer re li hev werin eger Kurd bi beşer re li hev werin di 1-0 li pêşî bin. Belê belê spas û yek jî ez dixwazim me bi hev re gudariya Birêz Feysel kir mesela Cenevê destûrê hebû û ez dixwazim tu behsa wê jî bike ka bi rastî di wê de dê tiştekî ji Kurda re derkeve ya dernekeve. Belê bêguman destpêkê mesela li hevhatina Tirka û rejîmê ev xwe du sînaryo henin eger wek gotê xuyakirin îro ro Rusya xwediya vê pêşîniyariyê û her serî ev mesele diriya Rusya de bi gumana min wê li hevdûrûnên wê itîfaqiya em peymana Adana ya got 1989 de hatibû li darxistina bera rejîma Sûrî û rejîma Tirkiya wê hinekî bêguhertin yanî wê demê digotin her welata karî derbasî sînoriyê dibibe 5 kilometr ev xwe Sûrî tijayê derbas nabe Tirkiye Tirkiye hertim derbasî Sûriya dibû 5 kilometr ji bo got dû terora bikeve dû PKK bikeve îro ro kare ew vê peymanê biguhere bike 30 kilometr li ser daxwaza Erdogan ew hertim yanî wek xewneke ji Erdogan re ye got ew 30 kilometr ser seranserî herêma Rojavayê Kurdistan dibin destê wî de be an jî dibin hêza wî de be yanî ev kare vê peymanê derbas kir ji xwe re heger hat û dibin siya Rusya de ev peyman çû serî Adî duwa wê çi be pêşeroja qesed û hemî kesin di rêveberiya xwe ser de
بێگومان وێ بەگەرین پاش ئەگەر ئەف پەیمان چووسەری و تێکەبن ئالی هەندرد هەگەم بێژن محافظە دێرزۆرێ ئانجی ڕقایی وەگۆ هەواڵ فێسەل ئانی زمان لەڤر وێ ڕێجیم وەرێ دەرباسی هەرێمێ کوردی ببێ وێ هەر دەرباسی قامیشلە و دێرکێ و بێژن کۆبانیەوە ببێ لێ بەلێ کورد لەڤر پێشەرۆژا واچێ بە ملەت یعنی ئەدبارم ئەنە کەسێژی وە هینجی بن بچاب بن دبن چاوێ ڕێجیمێدێ و کارن وا بگرنجی و کارن وا تێخن زیندانادە لێ بەلێ ملەت دیسا وێ vegere paş dema 2011 وەک وڵاتiyên derece duwa wê xwedî bibin belkî rejîm bêjwa okê hûn karin îro bi zimanê xwe tenê biaxivin an jî derfeta ku hûn bi zimanê xwe mijûl bibin ew ê hebe heger ev sînaryo çû serî sînaryo di duwa heger ev peymana di navbera Tirka û rejîma Sûriye her serî dibin siya Emerîkana de û ev jî dibe yani wexta bibîne ev mesela rengekî ji rengê çareserkirina siyasî ye kare Emerîka jî derbasî ser xetê bibe bê okê belawlo be lê belê wê çaxê wê bihêztir be ev mesele wê bihêztir be wê karibe rejîmê opozisyonê jî razî bike opozisyona Sûrî wê razî bike wego beriyana nûçeyên dihatin gotin gotibûn sê wezareta wê bidwane wê sê wezîra bike wa di hikûmeta Sûriya pêşeroj de ji kesên opozisyonê re mesela qesedê bêguman dîsa wego me got wê vegerin paş lê belê rewşa Kurda heger Emerîka bû xwediyê vê projeyê wê rewşa Kurda baştir bibe yani wê demê wê karibe mafê wayê zimanê Kurdî wê pêk bîne di gel got rejîm derbasî herêmên Kurdî bibe wê karibin hinek ji wan bibin parlamenter wê hinek ji wan jî bibin serokê belediyata yani bi gelemperî çi sînaryo here holê milletê Kurd ji cê xwe nalivin nikarin qir bikin yani millet wê her bimîne lê belê tiştê dest bixîne wê gelekî lawaz bin heger dest diriya Rûsya bi wê lawaz be heger diriya Amerîka bi belkî baştir bibe Belê yani divêjî bi van Sûriye, İran, Tirkiye û dewletên din ji derve Amerîka tim mafekî li ber wan ji bo Kurda tune ev danûstandinê wan bi ser bikeve ya jî bi ser nekeve tim mafekî li bawana ji bo Kurda tune bes Amerîka dikare hinek tişta biguhere bes Amerîka dikare hinek tişta biguhere cenabê te wisa dibêje belê tiştek heye yani îro çendî Rûsya û Îran û Tirkiye bihêz bin ew nikarin milletê Kurdê Rojavayê Kurdistanê bê welat tuneye millet heye heta got yek mirovek tenê bimîne li ser xaka Rojavayê Kurdistan ew yek temsîla milletê Kurd li wir dike û li gor vê çarçewa got çêbû ev 11 sal ji 2011 îro 2022 Kurd rolekî gelekî baş xerab lîstin di vê şoreşê de û hatin bi navkirin gelektir û dengê wa bi dinyayê ket îro tu nikaribê wela çareserkirinek wê li Sûrî çê bibe û mafê Kurda ne tiştek ne wê mafê Kurda bêdan bi kêmasî mafê çandeyî û mafê ziman wê pêk were yani ez wê bêjim mesela cinêfê tanî ziman û biryara 2-5-4 yani kek Fêsal tiştekî xweşik dibêje yani îro em Kurd heger diriya ene kesê de em beşek ji opozisyona Sûrî ne îro wexta opozisyon û rejîm hatin bi hevre çareserkirinek siyasî li Sûriya kirin bêguman misewger wê mafê Kurda wê tê de hebe yani ew bivê nevê mafê Kurda tê de hebe çiqa kêm çiqa zêde wê tê de hebe lê opozisyon heta na te ewkek bi mafê Kurda nekiriye di nav civînên Cenevê de zanêkek Mîrza ew bixwe hemû mesele bi gelemperî hîn hetana daxivin bi gelemperîne heta îro rojî heta vê deqê jî ez karim bêjim ne baweriya rejîmê bi opozisyonê tê û ne baweriya opozisyonê bi rejîmê tê heger hêzên dewletên zilhêz yê mezin heger ew tesîrekê şûnekê gelekî li her du tarafa nekin û negên hev ew ticarî nagin ti biryarekê û dema got giyan biryarekê û mesela wego kek Fêsal dîsa dibêjim dubarekim dewletek demokrat be û hilbijartinek serraz be û mafê hemî pêkhatiyên Sûrî di hundirê destûrê de be bêguman wê mafê me jî di hundirê destûrê de be wê mafekî yani normal be gelkî xewna nadeynim ji ber seqfê me îro daxwazê me
gelek kêm bûn divê mesela rêveberiya xwe ser û bi tekane got hikim kir desthilatdarî danî ser Herêma Kurdistana Rojava û siyasetek çewt kir dema ku PKK xist nav xwe de û dema ku saloganên dijî Tirkiye derxist û îro berê me da Tirka wek dijmin berê me neda rejîmê wek daxwazê me li cem rejîmênin û li cem paytexta Şamênin. Yani gelek tişt hatin guhertin hege ne vî rengî baga Kurd bi yek bana îro gelek mafê me yî netewî jûro gelektir bana û jûro Misir bana. باوەریە کوردا بۆ ئۆپۆزیسیۆنê heye بێگومان زانه yani em bivê nevên em û Arab em bêjin 100 sal ji dema got Sûriya çêbû heta îro bû 100 sal em bi hev re xwedî dibin çendî şofînî bin çendî unsurî bin çendî rejîmên Be'as û Nasirî hatin ser hikum û tiştek nedan Kurda em mecbûrin bi hev re xwedî bibin em mecbûrin baweriyê bi hev re bînin heta got em bi hêz bibin qewîm bibin karibin hêdî hêdî daxwazên xwe û mafê xwe bêhtir bikin mezintir bikin em mecbûrî wan ببرم گوتکی لو فەرمو کەرەم کە بەێ ایرود لاسا جهانی دولتی و دولت مزدن حتی روجا ایرو بریار تنه سوریه به پرچکرن هر موجود بیجن انو آقا سوریه که ولاتی وی هم موجود خوازن وی مسئله بپارزن منتوج دان حتی ده عراق ده چقا کشتن و تالان کرن و وانا چه بویه روجا ریفراندوم ده هوا گوتن بلکی پرچبونک چه ببه او بریار ندانستاندن نه هشتن با او مقدجه او ریفراندوم به راوستاندن يعني حتى لا دولة مزن او دولة بويرو كل جيانا قطع دكن دولة دوري ديجي فرچبونا دولة ناقازن دكن قازن بمينن بجعلية كيجي او ملت ديجي جيانا خوب خوشي درباس فكر يعني دواري دستوري دجبر رژیم سوری پشتی 2011 اویجی دستور خو گوهرت گلک جه خال انته ده هبون گوهرت یک جوا خاله گوته ده انه بکار به وک یه محافظ چجرت بجنون بيجي بعربي بيجي قيناك عم تقارن كرمانجي بيجي فارسگاه هست بجن برکی نه فارسگاه بله خواستن انه برای هر تشت شامه وگره دایی بود وقت ته گوتن به انگلیزی بعربی مرکز اداره هرمی بله بسنتر وات وگره دار ایرود خواستن او تشت يعني بده فارسگاه ده وقت گو او بکاربنجیانا خو خوشتر بکن يعني دواره بلدیه ده به دواره جاندنیه ده به دواره مافیا مروه ده به دواره خوندنه ده به دواره زنگوه ده به او تشتن جواره دهیله گو بکاربن جبن کنترولا شامش پایتخت درکبن يعني اب هر دو تشتی هانه حتی نه دخوازن وقت حواله باقی جگود ام دوی باوریه دنه ایرو روس جبر دانو سانده ما بروسارا جهات تکلیه ما بوارا جهات دانو ساندن کرن او دو بیجن انو تشتکی کرداد و دستور ده به و بتایبت جی دواره زمان کردی ده دواره کلتوری ده دو اب تشتن هبن ملتا که هیا دو ام حموجی آریکار بن پیرا ده اندروی سوری ده جیانا خود درباز کن به زحمتی و ناوی واجی دستور ده به وک ای ولاتی کی دی عربی بله تشتکی دن دوی مجاری دا نما ام درباز خالاخوی سیا ببن بس قلت تاني از بيجم يعني مثلا لهاف هاتنا انجي نيزيكبونا تركا وريجيمي ومثلا تجاري نهسان به قال لك جريت كوتكيه وهجر هات وتشو سري دريا روسيا ده وامريكا وبيدن نمينه بله 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 قال لك سباس ام درباز خالاخوي سيا دبن زانکوی حلب دبیجه زانکوی حلب یا آزاد کرسکی جبو زمان کردی لباجار بابه وکر افت چه واتی لور استخوازم بیجم که 2015 دا بوله شامه جی جارکی کرسکی زمان کردی لزانکوی کی هبیه زانکوی شامه بله زانکوی شامه دا کرسکی زمان کردی هبیه لی از خوازم بزنم که اف زانکو کیه
چیه جالی کیوا تی اداره کرن و جبو چه بس جبو دمه کرسا زمان کردی هیته دا ایجا از دیسا برز ما فیصل بپرسم برز فیصل اف زانکو کیه کنگی آوابیه جالی کیوا تی اداره کرن و چما نها بس جبو دمه زمان کردی هیته دا کرس هیته دا بله از او دزانکو دهاتا دانستاندن به زمان عربی و انگلیزی و گلک زمان دیجی به دانستاندن یه کردی تنبوده ده او کسن کردی ما هبون چالکوان بون وحده نواب زمان کردی هبو اواجی ده خوازی جوا کر انو بکر زمان کردی جی تیده هبو و هاتا قبول کرن بریار هاتا قبول کرن دواره انجمان اجتماعی دجی دواره اپوزیسیون سوری دجی هبو تناس کرن بنابه ائتلافی باوری آمده گاوا که باشه تی آویتن گاوا که باشه افدم ها کسی ویرو زمان کردی جدیدن او کسی پاسپورن یعنی ما مستای زمان کردی نه بجمارة اول رونشتاوا دور 127 کساتی ده و هنا زمان دکن و بشتی به جمارة دی مصر جی چه بویا باوری آمده گاوا که باشه و پیروزی اوی گاوی جید کن او کسی گو آریکاری او کسی وقت مکمود کسی پاسپورن او کسی چالکوارن و دا نواب زمان کردی هیا ایرو او ما مساوینا و آریکارن پیرا و امجی پیشتگیری وادکن هکا دواره پولیتیک ده به هکا دواره راگهنده ده به ام ساعت اوا خوشت کن گاوا کی پیروزه او زنکو باوری هم دل آلی اعزاز ما اعزاز وادره وزمان ديجي تخوندن يعني شغين زمان كردي شغين زمان عربي تخوندن جتي يا ملت وهابي هكا يقولون بن تركمان بن شيء وهابي أريكان كانوا زمان يخوندن شيء ما شدوا بله گلک سپاس ما مستعال باقی از وی پرسیش تجی بکم نقول للشامه ده 2013 دا وقتی که زمان کردی دی کورس بیه درس بیه وک لوی هاتیه خواندن هاتیه فکرن اما هناك بعد ساوي بكن اگر بكار بي بعد ساوي بكي و عاد دیا جی دیسا اواکو اف زانکو کو 2015 هاتیه فکرن ج آلیه اپوزیسیون داد بجن هاتیه فکرن و اپوزیسیون بریود به و نهاجی چیه نبی جبو دمه کرسا زمان فکرنه گلو دوی 7 سال نبینه دابوری چما پشتی 7 سالی بعد زمان کردی دوی ده هات روجوی بله راست از تشتک بویرک دیروکی هات بالا ما مثلا دوار زمان ده قدامك حافظ الاسد جوینک بمام جلال دانش رونشت بو بله مام جلال جيرا قوت جو از دبهيزم جو كردن هنن لبغداد قال لك كيف هو جي صدام حسين رتي شو مسألة رابو مام جلال جي حافظ اسد ليفا قران جيرجو يعني باورنك جو صدام حسين قال لك زلامك احمقه زلامك بكيماسي ما في زمان دايوا وزماني واد زانغوي دتي خوندن وكارب زماني خو بخوينن جو هناكي حافظ الاسد راوستيا جو باور بك اجي هزر دكم جو تشتكي وهاج بو كردي سوري بك جوي دمي او هزر هي او فكر هي ليه دما شورشا سوريا قرن بيجن تشيبو يعني تف سوري كرد كينن زماني واي ديروكا واي رابو ريجيم جبو بقول بيجن مرشكي جبن دنجي اوبوزيسيوني بكشينه جو بلا بشك زانگویا شامد واري زمان كردي جهبي جبر زانگویا شامي از دور من دور تخوند يعني قالك زمان كيفن هنن يا يوناني هي عبري هي يعني عبري زمان جهوا تخوندن تندر زانگویا شامي ويا سورياني هي فما هي كردي تنبه يا كردي درباس كرن يا كردي درباس كلي مخابن تشتكي بالكيش ابو کسنگو چو خو قید کردی بو زمان کردی بخوینن کم بون وجبر وی هاوی هات گرتن
پشتره يعني اسكارن بيجن بري سالكي زانغويا حلبي واجي جبينك شيكر جو ديفيز زانغويا حلبي يا رسمي يا فرمي يا قول للدستة ريجيمي دي جو ديفي بشك زماني كردي هبه لفرج بر كرد هنن قلق ديفي هريمي عفريني او هنو ديفي زماني كردي لفر بخوينن وشهية قلق مزن شيكر انكت قلق مسمي دياله لفر وبيشتي وقوام دبيت زانيجي بري دمك بتشوك بري مهكي دمها دماغو گفتگودنا برا ريفبريا خسر و ريجيمي تشيبو هات هولي مسألة ديسا زمان گو اگر تشتكي بدمو ازواري ما في زمان بدمو وكاربن زماني خو بخوينن لفر اپوزيسيون وقت تشتكي واري جيم افقا هولداني ددبو درفتي بد زماني كرديش بو واكرداك شما ام في جي في درفتي نادن جبر بیا جامعه چیکرین یعنی زانگویا چیکرین و پارالل به زانگویا یا رژیمه ناوی جیساوی چیکرین زانگویا حلب آزاد بشک تید وکرین بش زمانین ای نوجن نه ی کوین یگوی نوجن بکن و نو بکن فیک جواجی زمانی کردی بو لور قالك يعني وقول بيجن برسك مزن هي يعني ليستكاكي مزن هي ليستكاك مزن هي ام كرد خديه عردن خديه ديروك خديه في زمانج صدي صالانن يعني تشاوا ايرورت زمانك كيفن تنودك بري ويجي بري بوزيشني ور مثلا عفريني اجا منكي بصني ريفبريا خسر بكن ريفبريا خسر زانغوياك الور بكربو زانغوياك بزماني كردي بكربو ودرفتك قالك اري ام بيجن منهاجي و يعني كورشد هندري ويد هناك ايديولوجي تدابو ومساله ابوتشي تدابو لبل بزماني كردي داخلين ايرو لهرم كود دستي واندا او كي واندا لو زماني كردي درس زماني كردي هي بله بله جالبير وقت جاني زمان قال لك برس هنن شما انا او جيت خوازن بيجن ملتي سوري انه امجي واقو هددن ملتي كرد وفاما او درفت داي لبل درفتا قودانين او جي وقت اقول استكتي داي لزمان كردي نرو وقت زمان ارمني وقت زمان تشركسا وقت زمان تركمانا وقت زمان بياني وقت زمان بياني وشما مثلا كورش شما ود باجاروكك بتشوك نافي بابي شما الورشك شما العفريني بناكن ايرو زانغو العفريني هي بلا الورفك نكورش زمان بلا هردم دبستانك زماني كردي هذا جبر ملتي كرد كماني اگر بيجن بري صد صديبون ديموغرافياوي ايرو 35% دي ساجيش ما في واي جو دبستانك واي تايبتها بزماني كردي ام فقر يعني مساله بوزيشن براسي وقو بري انا اشتغل باوري بور هي تنيه نا يعني اوجي قالك جروبن يعني جروبن هنن قالك ريجيم جي بيستن وقو حوالك الفرني لسان دبو جريجيمي بيسترن دما قو درباسي عفرين يبون همين نابين كردي قهرتن همين نابين قندا قهرتن جنابي كردي كرن عربي قالك ديموغرافيا قهرتن شر زماني كردي كرن او زانغويا قهات بفكرن قرتن كاري بفيدا شي بكرنا زانغويا زماني عربي ونا زانغويا قلبي زماني كردي جبدانا ايرورو زماني فرمي دهندري عفرين دي عربي وتركي تانية كردي جتنا بله يعني يك في بارادوكس بنار يعني تشاو الفر درفتك يدن كورشك دو معها جبو زماني كردي ولفرجي زماني فرمي بس كردي عربي وتركية تشتي بالكيش يعني اسكارم بيجم قافك باش جالي بوزيشوني درباري كردا وتشتي هري باشتر تيدي از نازك يعني دكتورة كي قافك باشك واعتراف كرداتينن بله جال سرمد بين ما كردا قوام چندي چالاك بن يعني كسي رو زمان كردي دهندري و كورشيد ده حواله كي منن الدكتور عبد المجيد شيخو بري او زانغويا يا عفرين جدبو او زلامكي بوسبور دواري زمان ده او وي اف كورش سبارتي خو ديسا بس جرك ام يعني وقت سياسه مدار وقت ملتي كرد وقت انا كسي جرك ام شيار بين هجاليستكك بجالي بوزيشني انجي بباوريك به ام وي باوريه بيش بخن فرح بكن ام بكارم بكن نكورشك جبو مهاتنه بكن جبو همي صالح جبو دبستان كردي لهمي باجارن كردي ده بيفكر بله او بقرا نهار جيما سوريجي بيجا وقت تي كرد بي يعني اعتراف بكي انه زمان كردي ولاد ميدان نص زمانك فرمية يعني وقت زمان عربي
دبي زمانكي ناوجية خويتية يعني محلية وبيجن ونو زمان كردي هبه حتى نار رژیم سوریجی ابدمك نزدیک به گوتنه بيجي دواره را گامنه دواره نفسانده و عادت شوان بین بيجي في اعتراف کنه باشە لەبەر پرسە کەڤاڵێکی دانی دبێژێ يعني أنا كسي شر ريبابريا خسر دكر جبر زماني كردي دقوتن مؤدلجة يعني حميد شتي ايديولوجيا يا بكاكيت خيني وصوتي عبد الله وجلال لي بلد في كورشاني كي دقلو زماني قوتي دان بيتش ايديولوجي تيدا بقبول بكن قبول نكن دماغو مسلمان بوزيشن مسلمان ايديولوجيا خوتي خنا في كورشيد خوزم فيصل ببرسن باقي مثلا وما انكسيت قوت ما تقول بري هرتشتي حتى ناري بريا خسري دواري أساي قانوني ده دندوي سوريا ده نهت اعتراف كده حتى نها دواري قانوني ده نم اعترف يعني ياد دوا وقتي أو كندوان ما دشونا مكتبي خود قندر وانا وقتي أو شهدا بصيني هكا زانكو خلاص كر هكا وقت بيجن بكالوريا خلاص كر او تشي هذا قوستان وقت قلت سوريا ده اعتراف بيني كرن بدنا ايماج بوي تشي يعني تقدنا يتنين او كسي او كسي هبون جي تخصن بخوينن زاروكي خود زيد كرن دشاندن لا دقية دشان شامي دشان دورة دورة بندستير رجيمي دورة دورة بندستير رجيمي دشان نويدرقو بخوينن نقول إنه كنت ناخذ زمان ياخذ فيلم هذا بيجي وقت من أفكار خلاص كر وبكم وارج يعني تجيانا من أو شهادة من ودي يمكن بباريس وقت قلت أنا بيجي يقول شو مخد يعني جبر بيها واي قال خورجي كوش بردبون ده جمالي خواج مكتبة خد بردان ويبيشوانا حلبي شامل دقية الواد برا دقن جبر قصبة زاكو خلاص كرمانا بكذي واري ريبابريد إدارة خوجيانا خو بكي جبر بيها واي مجوارة تقول بكار بن الشامي دوارية سعيدة قانوني ده بكار بن ومعترف به أم كسيقو بوقت بثمانية مدريج يبويا أم جهر زماني كردي بخوين تاب إنه أمزانين بخوين إنه أمزانين بنسينجي أم وزاروك إخوانا ميت وقت بيجي بيشقري كربانا أبي حمو بشوانا بخوين دانا يعني بركة عربي هنا زماني مبا كسي خريستيانجي وأرمنجي هنا زماني مبانا جبر دانو صلنا ما وكهذا عباقي قد صالة بهم دور جيانا خضر باس كده يعني أم حموب هنا زماني هذين تشكي كلكي باشا بس أواكر وارا كده إنه بو كلام المظن جابون قالك مال باطا داروك يا أخوان شاندن دبري دي يعني نما القامش لو نما أشتن يعني أوجي بورنجك جرنجك كوشبرية يعني بله gelek spas em ê derbazê xala xwe çara bibin ku birêz Feysel bast ke enekese wextê xwe da wiha gotiye û hat bêje em ê bi giştî aniha li ser enekese û li ser van mijara biaxivin ka enekese çi gotiye mijara me nêrîna enekesê di van bûyerên dawî û li hevhatina Esed û Erdogan da çi ye pêşî pirsa me ev e aniha enekese wek cepheyekî Kurdî van tişta dibîne û dinirxîne û dişopîne jî helwesta wî û çareseriya wî çi ye ji bo vî pirsî ji bo Kurda wek enekese cenabê te jî ez bawer dikim rêxistina ku tu tê dayê partiya endam ku tu tê dayê partiyekî şerekî di nav enekesê de ye bîr û baweriye enekesê li ser viya çi ye û enekese ji bo pêşerojê çi difikire divan danûstandina da بله بيجم أب برس بلكي دستبيكا ويدا باشا مسربي ساكنين ومخبز يعني wek enekese min hat dipirsin belê بله أنا كسر لا شك سياسية لا شك سياسية وكي ديجي شاخي وي وهوالي وي وجماوري وي دندروي سوريا ده ودروي سوريا جي باشا يعني أنا كساد دروي سوريا ده خباتا وي بقلك كسن وقت بيجين بيرو بهورية أو كسن
لیبرال بیرو باوریه و مافی ملت کرد دانوستانا باش توی مسئله ده یا وکی دیجی لدر و ریا انجمان ده دانوستانده خود گرک پایتخت و دولت منظر ده استاندن به حتی وزارت دروا امریکی رو کنگرس رو به فرانسه رو به انگلیس رو به دولت عربی به قطر و امارات و سعودیه يعني دواره سیاسی دواره پولیتیک الدروا باش قابل باش عاویتیه وك دانن جي شانازيه البابا دولت حموجي دانو صامي كريه ناوكي باجي وقت رجل سلكة دبلوماسي ده هاتي استاندن تبي هواي دوي ده وي دمكي نزيك ده بري دوما عم تبدأ دانن 27 8 ديتن لنيويورك واشنطن جابو دريا انكسا وائتلاف في اوبوزيسيون سوري با پایتخت مزنجا بادیوزی واره وزارت وایدر واره دارو صادن هاتیه کرن دروستگی یا دیجی ام تبدا جی دانن يعني هات خويا كرن انه رژیم سوریه بمینه تبن دولت اقل غجا خص برابط نایبکن وقت رژیم دسوکا گفتا خودش گوتن او دولت خلیج وانا ترسیان جه بهار عربیه و بدهاتا گوتن خص به برابط کرن بفعل جهات برابط يعني ما ام هر جي پیشیا چاوه ما بو روجا ام دولت المنافقين برا ده هم بدانو صانه و الهب گرم لكن نصر استاب لند بيجي و دانو صانه و بهبر هبن او نافقين و برا خدا بين راكرن بين ما تشتيق ام دانو صانه وارث دولت واسطان او صوتشي دانو صانه لابد کرن دانو صانه مجي بواره هنا يعني دانو صانه تينا کرن و دواره کی سیاسی ده روشا کردیجی بیچاره سرکرین تشتکی کردای ویته ده هبی يعني يا ما هر دواره ما سیاسی ده او اوفیس مل دروا دواره پولیتیک ده دواره بی ده دارو صادم على جبر بي هوايجي وقت دارو صادم چبو یا حتی تالی بي سامي وگرن گوتا ده سپیک ده یا گو دبن چاندریا دولت جهانی ده چبویا یا جنیف یا 2254 مافی کرده و دستور سوری ده هبه و او نامکیه سر کرده و گلک جه سنگ ببن دمه که مزن جرد و هنگه جرد و رژیم سوری جی گوارتنه دریوه بریا خود ده وزارت خود گوارتنه چه ببه و بکار به سوریا وگره وگبره دواره عبوری ده دواره سیاسی ده جیان اقلا درباس بکیانی هر یا انا کسی دواره سیاسی ده بیسا دوا دانو صانه و مفکری بله دوی واری ده مدیسا بکنیم بله برز فیصل نها پروژه کی هي دست پیکریه دنا بین ترکیه و سوریه ده که اوانا اشکرنه و لپشت وانجی چند دولت هنه روسیا هي ایران هي امارات هي قطر هي و نزانم چه هي لپشت وانا که دخوازن وان هر دو دولت لهف بینن و ام دزانن هر دو دولت جی تم مافکی د سری وان تم مافکی جبو کرده تنه دوی پروژه دا پروژه انا کسی چیه جبو سبر روژه جبو روژاوای کردستانه بله پروژه کی هيا یا تنه یا جی بله جبو وی تو پنگا وکی هيا یا جی تنه بله او وقت کرم کرگوت و هر ویل هر دین يعني افدانو صانه و برجي او تکلیه تمامتی قط نبوید نبرا رژیم سوری و حکومت اردوغان ده يعني دواره استخباراتی ده دانو صانه و باش وابران ام وقتی گل هر بین هر که شرط و مرجع و هر که تشتگید کردن دفتر ایرو دخوازن واره تنمیر اما شرط مچنه وک انا کسی اما شرط مچنه يما الشرط ما عم دبيجين هبونا كما دهمدوي سوريا دا ناوكي ما تايبت دستورة سوري ده هبي هبونا ما باعتراف كرن ملتكن سر ديروكا خونا سر آخا خونا أرمانجا كما هيا دهمدوي سوريا دا ام نج درواي سوريا هاتنا ما بريجي دهمدوي سوريا دا رولا كما بكورتاي هبو ما سوريا آوا كريب كسي عرب نب كسي خريستيان وارا يعني ام بقرن
شست هفته سال بری با درباس بیا 4 سرک کمار سوریا کرد بود وزیر هندرو سوریا دا دیده یکی کرد بود سرک برلمان هندرو برلمان یعنی سوریا نلا شکی غریب هندرو سوریا دا و امتر دا جید خوازم هندرو سوریا دا ام شریک بند بریار هندرو سوریا دا تنگاهی دا و تفرعی دا ابو نامد دستور سوری دا هبه زمان ما بکلتور ما وقتی دی ام وقت ما قلت ام شریکن آوا کرنا سوریا دا ام نلا شکی غریبن جندرو جدروای سوریا ماتنا جبر بیا او آرمان جامعه پیشی و تاریخ ناوه کیمت دستور دا هبه و ده مهارتنک ده سیستم سوری دا بکرن و اب ترجیح ببینه دبین چاب دریا دولتی دا وقت ما قلت یا گونها تكرن يا جنيفة 2254 اف حتى انها اف تشتيهاتي دانين دولة منظيجي تخوازن رجيما سوري جي تخوازي تشتن جيبين اقوهرتن وك ندجي ديجي قو زمان كردي كلتور كردي بيخوندن وكرد جانا خود رباز فكرن دواري فلتيكي دواري سياسي دا ام دي ساعت في مسألة دا كارتينن ودنگي مدگه ملتي جهان تمامتي يعني بله گلک سپاس ما مستعد باقی از بما باته کت روشنبیرکی روجاوای کردستان و جنیزیک به همین تشتا تشوپینی که اول دمکی هم به هر برنامه چتکن دخویه کت چه قصه پیوا مجولی پیوا علاقه داری جی بدیتنا تا یعنی برز فیصل دبیجم دولت سوریه به هر آواکر هفته 8 سال هم به هر دجین لهفته 8 سال دناب بین دا بوری دیسا 500,000 کرد لروجاوای کردستان به کیملیک بون به ناسنه بون لدیسا 267 سالی دا یک کلمه کی جبو هبونا کردا جبو ناسینا کردا جبو زمان کردا لناب سوریه پیک نهات و هیجی ام واد بیجن آنها جی انا کسه ام بدیتنا تا دبی انا کسه چه بفکره دوی وارده یا جی انا کسه دوی شرطی دا شرط سبروش کل هف کرن انا کسه چبکه و انا کسه نها بدیتنا تا انا کسه نها لکیه وی ایشیه بله سپاس بو پرساته انا کسه نزاگرک کک فیصل باشتر شرباب کرنا خویا گل کی ولو متحفظه يعني ناخذ قالك تشتا بيجي سرانه بيجي انا كسا اگر بمينه وك بشك جي اپوزيسيون سوري بگومان ترک دما گوه پیمانه دینن دوی ما فی واقع ساجی به پاراستن جم رژیمی وک بریانه آنی زمان یعنی اپوزیسیون بگلم پری و انا کسیجی بشک جو اپوزیسیون دوی ما فی به پاراستن دما گوه گرن ولاتی خواه نین کشتن نین گرتن کاروباری خواه بکن یعنی اف هیه لی انا کسا وک يعني هيزك سياسي كردي بالتنيجو هزر بك بلكي بجوبانم باشتر بجيره خاصة ببيدا ميدا شاوا يعني كار بيوندية خدنا خو تركاده باش إيرو تدجي بكاكيد هندري سوري دو تدر باس بسيه كيلومتر در بار وتبي بيمانه برجي مردينه كسن كو إدارة في هرمي بك في شريطة ام بيجن في كمبرا روجاواي كردستان وكيبن ام حاضرن كرك او فيديكي هجر هات وقصدي انجي هسدي وريبريا خسر خواك شان باش بعد يدير زوري ورقاي وقو كك صالح مسلم رقود قرك وتيك مشون عواده قرك خو حاضر بكن جفيد دميري خو تخن شون ريبريا خسر وإدارة هريما كردستان روجاوا بكن بيوندية خد بتركاره هجر هبن نيزي كتير ببن هجر بكردستان روجاوا قرك بيجم كردستان باشور وبسرقتيا كك مسعود برزاني قرك او جيرولك بليزه هجر هات او بيمان شو سري او هريما كردستاني فالاما قرك انا كسيتك بشونا وهريمي دي تك بشونا ريبريه دي وكي دي يعني رو وقت ريبريه خسر وريجيم تكلياب هفردكن هجر خوفكشان جي اوبوزيسيوني انا كسا كاروجي تكلياب ريجيم يردينه وقول بيجن اما في خود خوازن ايش مج كرسيتنا تسروك سوريا ايش مجتنا بس هريما كردستان تايبت من ديك ويبده ام خد يوينه ام كارن اداره ويبكن كارن اف گفتگوجي كارچه بده
وبريانا جوا خستبو ريجيم جوا خستبو لي بلا مخابن او فرصه دست نخستن جدوما بككي اني وخستن شو نواده تشتك هي بالكيش لشكرين روج انجي بشمرگين روجابا ايرو او جهازه كد عسكريين لهندري كردستان باشور دن اگر هات وحتى اسايش جهري ما كردستان لازم بن كسنكو اداره في مساله بك مساله اداري كارن وا عسكر بين لشكرين روج بين بكن اسايش دهندري روجاواي كردستان الي انا كسيفش بل انا كسي خدي با كساي كارن او جي تكم شونا كسن ريبريا خسر انجي قصدي انجي يكو خوغين باش جالي در زوري ورقاي يعني انا كسا قال لك تشتابك لي بلي دفي حركتك مزنبك خنيزيكي بريارا في بيماني بك بكيماني تركيا ايروت تركيا مكتبه دركه تركيا هنن ازيش تركيا رونين بالي كاريا كك مسعود تشتكي وها وهبه بيشروجا متشبه امي تشبكن جوره امي تشالي كاري بكن شخوره جملتي خوره يعني قال لك برس هبن دي سري انا كسيدي يرو سر مجول ب 24 ساعه يعني هم رون الجي خو بي والله تشيبو لهندر دولتي نافنتو برياره مدى امجي تبي في خلكي نا يعني قالك حركات بكجبرت سياسيه تاخذ يم ملتي كرد يعني قام بيجن برانيا ملتي كرد شعبي لنا كسي وقت بروجيك نافنت بروجيك نتوي كردي لروجاواي كردستاني قالك هونجي يقول وين رينا قال لي خبن انا كسيدي هيك حركه بله قال لك سباس بس ولا كرم كيف برز فيصل بله دستپیکر تا کرم کرد گوت بشار پشتی شورش سوری ده 2012 ده تخمین دکم بشار مرسومک درخست او کسی ناسنامه و تنبون 200,000 کس بلکی 5-6 سال جه وقت بجه جدا بون يعني جه قد کری بون نه تنبون ایرو داوت 2012 ده او تشت کسی سوری مکمون تویجن کملک يعني ناسنامه ما هات ناستاندن او کس معنا کس مكتوم معنا او مكتوم ناوی واتنه يعني كاغذ وات شي واتنه کس دور 35,000 کس يعني او جيت بيجم دار وصانه سروي مسألة دي بلكي جمارك عندك جوا 35,000 جسلاندية بس جمارك هي حتى نا بي ناسنامه يعني يا تيجي وقت عبالي عبد الباقي كرم كربوت دراسة بيد استمرو نل البر ويمرو بيجا كاوي صبت تشي بيد ويمرو كوج تش نارا عمدبك يعني بريجي وقت دستبيكا وي وقت ولو هيجانا كفرت هبو نارا عربي هبو ما تخوست ان هنجي بيشمرقا عمدبن درباسي روجاوا ببن وبكار بن قندي اخوا وباجاري اخوا بباردن يعني جي كسي داعش وش كسي ترور وانا بكار بن بباردن بمخابن بشكي كردي هبو أوا هر تم قبول نكر يعني ماجي نخلص براكوجي چه بيگو امجي دربان سبن وبي براكوجي چه بي زرارك مزن بيگه كردا جبروي اواي او تشتي او درياجي هاتر او ستاندن سكني حتى رجا ايروجي او تشتاتي سكنودن اما وقتيگو پیشمرگا درباس ببن انتر دا يزدانن بريارك دولتي مزن جيرد يعني نبر حتى مثلا انجمان بيجي سباز دي پیشمرگا درباس بكم بدرباس بكم تبدا جدزانين وقت داعش تكوباني ده يعني بسروك مسعود وانا بحمو هذي اخوة بحمو بيرو بهورية اخوة بدبلوماسية اخوة حتى قو بريار ستاندن قو دصد پیشمرگاي درباس بي دبن وقت بيجي باريكاريا امريكا وموافقات تركيا وسوريا حتى او دصد كز درباس بي آریکار کردن بفکر بکار بن داعش بدر بشکرن او تشتی وقت هاتش کاندن او تصد پیشمرگی بدرباس بومن وقت بيجي مهمة خلا رولا خلا بيكانين وبقريانا ديتا وقت بيجي كردستان باشور بقريانا جي خلا بيروجي وقت بيجين وقتی بو پیشمرگی درباس ببن دبي امريكا وقت بيجي موافقه بدي تركيا موافقه بدي سوريا موافقه بدي كردستان عراقي موافقه بدي لا حتى بس كردستان عراقي بيرو بوليام ده حتى بغداد جي بريارك او يسرها يعني
يعني درباسکردنا پێشمەرگا ji dewletekî tibîne dewletekî dî taybet jî ev dewletek û îro rola wa dondurê Sûriyê de heye Rûs in, Türk in, Îranî ne, Amerîka ye ev çar dewletê hane divê dibin bêje muwafeqa bê imzakirina we bê. Bê wê bê tinkarê em bêjin Yusufa derbas kirin بله û beşê dî jî qebûl neke wek vîzaya koçberiyekî noktir ji wê geçirî. بله بله ئەوە مجارێکی دنەیە مرد کرد بخە لا مجارێک تخوازم كومنتارك سر قلتنا كك فيصل بله ما بس ما أبو كك فيصل يعني أجر هات وفالابونك لكردستان روجافا بو محتاجي أسايش أبون أسايش يعني عسكر بون عسكر يجو إدارة ترافيكي بكن وملت بكن ومخفرة بكن أو لشكرين روج كردن سوريا يعني كردن روجا بنن لهندري كردستان باشورن تدريبات يخوي عسكري دكن أو نمحتاجي قرار بغداد بدرفتي بدوا كك مسعود تاني كاربيجي كارن أنجي حتى أنا كسيت تاني كاربيجي كك مسعود ره أم تخوازن أف عسكري ما وقرن ببن عسكر لهندري روجاواي كردستاني يعني أو دولتي مازن نحو جي مثلا حتى تركي نحو جي يعني زمورم ببرحتي درباس بنوا قوت نعم أستاذ ببورة بلكي نرينا بشكل جدا بن مادام بواري لشكري وانا بوريا مدى أو دولتي تنظرية سوريا دا بإذن وانا بيجم زحمتي ضربان سوريا ما مثلا بغداد بحكمة بيجم ناحية سیاسی قانونی هرم گریدای بغداد يعني راست یو هرم که گلک بریار نوی طایبت انا بهوری هم تشتن جهانا بی بغداد بلکی نکار بکن اما وقت بیجنا ما بیجن یا بغداد ما بدنا علی او هر سه چهار دولت دندون سوریه دا تدوی بهوری دا ما بی مارينا وهذا بل امريكا باور امريكا اگر در فتح بدا و یک همه مثلا بله يعني جبوی چه پیوسته معنا یاسایی البت لسروی خبر نادن لی البت خلق روجاوای کردستان نه او بجام چه ولات خو و کسی کی جی نکره بجه نه چه ولات خو اجا لوید به پیشمرگه لوید به پاریزگر لوید چه به دید من او کی خو اما مجاره کی دنه دبک مرب تایبت مجاره کی چه بک کل سروی روج برنامه کی دنه ده باخفه لسر ویا اگه دیتنه و دنتنه بهم داوتنه داویا مجارة داوي بس كومنتارك معي يعني براسي وقت اجي كرم كر يعني او خلكين روجاواي كردستان كاروك مثلا سيفيلي درباسي ولاتي خو بله ويا شاخيب كتيك نواري عسكري دي واري شرطه يعني ملتي خو بباريز بس لفر خورتا كيني بساني دبيجه پیوندی پشمرگی روج رزگر کرنا کوبانی چیه نظام خویای دگوه گیده یه حوالی ها يعني وقتها پشمرگه درباسی کوبانی بون و الیکاریا یا پکی کرن و داعش کراندن او پیوندی هایی بلکی نه پشمرگی روج بون لیبله هنک جوا پشمرگی روج بون از باور بله برا هر دیروکا 2015 بخوینه ایده بله بخوینه او خویای گلکی سریعاتی شد ام درباز خالا خواه داویه دبن هلوستا دولت امریکا و اوروپا درباره بویرن و آنها لسوریه و نبرا سوریه و ترکیه ده رو ددن درباره واندا چه هنه از تخوازم اگر های وجه هبه یعنی ev hevdîtinana tên çêkirin lê ji alîkîva jî hêjî ji do da teyarên ya jî balafirên çiya Rûsî li der û dorê Idlibê li gunda dixin li xelqê sivîl dixin û nizam çi dikin û bombet teqîn û werhesil heta niha lê heta niha tiştekî resmî ji aliya Amerîka ve ya jî ji aliya Ewropa ve li beramber hevdîtin daxwaza hevdîtinên Türkiye لگل بشر انزان مبخوا نبیستیه من ندیتیه اگر جنابه و برز فیصل اگر هبه که گلو امریکا جبوان هفدیتنا یا جبوان داخواز هفدیتنا چد بیجه یا جی تشتکی گوتیه حتی انها گوتبه چه گوتیه اگر نه گوتبه چما سکن یرنها
بله او بخوا اردوغان بری دو محاسه ما دگوت به پرسیونه که مزنم دخن و به درباس روجاوا ببین سر 30 کیلومتر من درباس ببین قیا او بله رونایی امریکا لدجوی بو بله بله امریکا او رونایی کسک ندایده روسیا جی او رونایی کسک ندایده وەکی دی بەلکی ئەیرانێژی ئەو ڕۆنایی کەسک نەدایدا بله او جی ندا دەما تورکیا دەچوودا داڕۆساندن دەکردن وەک مەگوت ئەو ڕۆنایی نەدانێدا ما چ بکێ دەبن ناوێت تەرۆرێ دەژبەر پەیمانیا دەولەتی هەرچێ دەولەتە بەهەورە ئەمزەکردە لە ئەسیتاناژی لە سۆتشی وەختێ خەتەرێک سەر سینۆرێ نەتە و یەوێ دەولەتی هەبێ ئەو دەولەت شمافێ وەیە بۆ لوی بەشێ تەرۆر بخەیانی ئەو پەیمانەکە بەهەورە هەرچێکە ئەمزەکردە وەک مافەکی دێت تورکیە بۆ ببینێ کەسن تەرۆر سەر سینۆرێوەیە بۆ ئۆپراسیۆنێکی مەزن پێرە گرێ بدەیانی ئەم هەرچێکدا هەیەانی وەکی وی هەوای تورکیە ئیرۆ مامۆستا لەدەر قەوزێکی ڤێتکەم ئەو کەسین کو تورکیە وانا تەرۆریست بینە آنها لبن حمایت دولت امریکا دانه دولت امریکا پرد دوان دولت امریکا چک دوان دولت امریکا وانا پروردت که بله امریکا حتی رجا ایرو مافی کردی د برنامه وی د تنه برنامج امریکا تنه او د بیجی اف کسی گو امریکارن بواره ما امریکارن بواره آمده دکن جواره جبوی داعش نجبوی شکی سیاسی مافی کردال بالتنه وەکی دی خوازم تشتێکی بێژم ئیرۆ شەڕێ رووسا سەر ئۆکرانیا گەلک کاغەت تەبلی هەفکردنەیانی ژبەر وی هەوایجی تەبلی هەفکردنا کاغەتە ئیرۆ بحکمێ جیەکی استراتیجی ji تورکیا را ئیرۆ ڕووجی بحەوجێ ترکانە و ئەمریکا jî بحەوجێ ترکایە هەردوو jî ئیرۆ وەک دەبێژێ منافەسەکی مەزن سەر ترکا دکن شێر دکارم ئەز بچەکی نێزیکی بکەم دو وەختێکی دەناکوکی ناڤەرە تورکا و ئەمریکا دەچێبوو ji ber ئەردۆغان ئەو حکوومەتە ترکی ئەو سەواریخێ ساروخ ژێر بێژن 300-400 ji رووسا دانی نەش ترکیە دانین ji ber em tev dezanın sala pêncî û didwade Tirkiye endameket helfê NATO de berî heftê salî endame de hevpeymaniya NATO de duwarê leşkerî de wekî dî duwarê siyasî de duwarê emnî de têkiliya wî bi Amerîka re xurt ji mare yek e yanî wextê gorû wextê Tirkiye berê xwe da Rûsa bû ciyê nakûkî navbera we de ew nakûkî jî man navbera we de pêçek nêzîkayî duwarê diplomasî de çêbû ama piştî ji dema cenga Ukrayna û Rûsa çêbû îro bi mewqeê stratejî ji Tirka re dihêlê ku herdû jî wek bazdan bên pêşiya Erdogan daxwaziya xwe jê bikin ji ber Erdogan îro dewleta wek împaratoriyeke ser ti qarayê jê dibêjin ya Ewropaya û Asyaya dewleta zengînet avê de wekî dî jî endame peymana NATO de helfê NATO de siyasetiya çara İslama wê siyasî normal e ne hişke ne müteşeddide wek Daeş wek Nesra berlemanekî we heye opozisyona wê heye ev her du dewlet dixwazin danostanê bikin îro wextê ku îro dibînin tirsek mezin çêbûye dinyayê te ziwabûnek çêbûye baran kêm bûye berftinê ye bi hewcê genimê Ukrayna hebûn nediriya Tirkiye debana nikarbûn derbas bikin yani îro bi hezarê tona derbas kirin duriya Tirkiye'de û îro Tirkiye jî dixwaze dîtinek di navbera Zelênskiyê Ukrayna û yê Putin de dîsa li Tirkiye çêke yani Amerîka jî îro bi hewcê Tirkiye û Rûs jî bi hewcê wê ne ji ber vî hewayî herdû jî Tirka naxeydenin ji bo Kurda wek me got û Amerîka bi xwe jî dibêje tiştekî Kurda li cem min PKK tin heye em alîkarin pê re em pera nava ji bo mesela Daeş û Nesra wana ev kesê ku terorîst yani بله gelekî spas mamosta Elbaqî mamosta Elbaqî ez bim gavekî berê me behs kir me got garantiya Kurda cenabê te behs kir garantiya Kurda li wê ya herî mezin Amerîkayê بله
وام دزانن کو ji serî ve hetan ha Amerîka dixwaze ene kese û peyedê bînewre bahev ji bo wî jî li Hewlêr peymana dane çêkirin li gel Birêz Mesûd Barzanî û her wiha li Duhokê jî ku hewl hêjî Amerîka ya jî berpirsên Amerîkî ê li herêmê hewl didin ku navbena her diya çêkin ene kesê jî û pêşmerge rojî û bi hemî awa bînin bixine wê ku li wê bikarbin quwetekî bi giştî çêbikin û bi quweta giştî belkî Kurd dikarin bigîjin mafê xwe hinekî mafê xwe bel hinekî ve jî bi quweta giştî ji bo wî jî ez jî gelo difikirin ya jî em meriv dikare bifikirin ka Amerîka hetan ha tu tiştekî gotiye ya na ya jî cenabê te tu agadarî kî li ser heye ya jî çi difikirî بله yani helwesta Amerîka Ewropa li hember vî danûstandinî çi ye بله بێگومان ئەوروپا و ئەمریکا ئیرۆ وەگۆ بێژن تشتن گرنگ جوار هەنن ئەو فایلا ئۆکرانیا ئەو گەلێکی گرنگ جوارە شەڕ یعنی رووسیا دژی ئۆکراینە ئەو ژبەر باندۆرە گەلێک مەزن لە ئەوروپا کریە فبوێ مژولن گەلێکی ڕاد دووە ئەمریکا ئیرۆ مژولێ بە فایلا تایوانجی مەسەلا سینێ یعنی گەلکی نەڤالایژی سووریرە و نەگەلکی ڤالایê va civînên gondnabera Rûsya û Tirkiye û Îranê çê dibin û gelek cara jî rejîmê dixin nav xwe de ji ber çima ew bawerîk danin Tirkiya û hê wek rolekê jî danin Tirkiya ew çi çê dibin navbeyna hersî dewleta li Rûsya û Îran û Tirkiye raportin Tirkî ji NATO dirin em giyane vê biryarê em giyane vê demek ew agahdariya wa heye li ser lêbelê gelkî guh nadêne çima guh nadêne ji ber projeyek dewletên Rojava û Amerîka yî dî heye yani Rûsya ecenda ku heye hişê xwe ji ecenda Rûsya nayên di hundirê Sûriya de hişê xwe ji ecenda xwe tînin îro projeyek Amerîka heye got Sûriya dabeş bikin heta wiha gotibûn opozisyonê gotibûn em karin sê ciya bidin we Helebê û Idlibê û Hemayê bidin we wek Erebên Sunna li wê mentiqê bin ji bo rejîmê Şamê Dimşq yani Şamê û Homs û Latqiye û Tertûz ew jî dewleta Elewî li wir bin di bajarên dîtir an jî muhafazeyê li Binî Wêda û Der'a ew wê îdara zatî bin rêveberiyên xweser li wê herêmê bin demek dimîne herêma ku Kurd an jî qesidê lêne ew jî wê binav kir wek herêmek Kurdî digel go Erebên cuda jî li wir henin yani Erebê dêrtûrê qeqayî jî li wir henin xemnake ez dengekek Faysal bigirim li wir henin lêbelê di bala wê de yani ew projeya wê heye ecenda wê heye ku herêmek Kurdî jî çê bibe heta ji opozisyona Erebî xwestibû gotibû heger hûn qîma xwe bînin di pêşa rojê de hûn herêma xwe û herêmaya Kurdî jî bikin yek yani yek perçe ji ber vî hawî yani ew nexafilin ji ev tiştê çê dibin li Sûriyê herê guh nadêne herê gelek tiştê dî mijûlin lêbelê ew dizanin Tirkiye yekser ji war dibe jî çi çê dibe a duwa yani îro bû an jî doh bû berpirsekî Amerîka got em naxwazin tişer li Rojavayê Sûriya çêbe an jî herêma Rojavayê Kurdistanê çê bibe yani wek signalekê di Tirkiye nû tişerî çênek heger tiştek hebe bela meselek eştiyane be mesela rola herêma Kurdî wek got herêma Kurdî heger Amerîka neparêze pêşerojê de wê karibe zehmetî gelek çê bibin Belê gelekî spas Mamosta Faysal eger tiştekî din tune be em ê werin dawiya bernameyê eger em bikarbin du sê pirse eger kek Elbaqî eger hebe du pirs bikarbî derxî em bersiv bidin belê hevalê me yek beryana pirsî bû gotibû ez nepehsa ez behsa pêşmergê roj dikim yê got derbasî Kobanî bû me tî carî ev gotin negotiye me got pêşmerge derbasî Kobanîbûn û rêzgarkirinin
تشتی ez zanim gelek Kurdên me yê Rojava di gel wa pêşmerga derbasî Kobaniyê bûn wexta hat rêzgarkirin bi destê wa û bi destê yekekî. Ji ber vê bavê lorên Saîd Dirêعî ev bersivateyê بله yekî danî bola pirsek ji kek Fêsal kirbû dibe kek Fêsal çû mixabin çû dibêjin heger ne kesê bi vê hêzê bi çima Efrîn û serêkaniyê desthilatdariyê nadewir îro em bêjin Tirkiye ew hikimdar li wir û ev opozisyonê li wir ew jî hikim nakin. Hikmê got dikin li serêkaniyê û Efrînê li Efrînê û serêkaniyê Tirkin ne opozisyona Sûrî jî bela hûn xweş zanibin. Ev kar û barê gotê kirin bi destê wa tiştê got mixwend Türk mehkeme jî ji war vekirinin gotî tadê gelekî li millet nekin yani hûn derbasî va herêma bûnin Efrînê û serêkaniyê gerek haye we ji we hebe me neanî vir bon tadel millet bikin. Yani wiha digotin bi vî rengî hatibû gotin. بله Kek Fêsal û pirsek hebû ji te hatibû kirin te bersiv da jêger belê. چار پێنج دقه دەنگ نەما داتەبن دەنگ سەحنەت بله ونهاجی دەنگ کێمە یا ببوورە نزانم نخیر em hatin dawiya bername xwe birêz Feysel eger gotinekî cenabê we ê dawiyê hebin keremkîn gotina xwe dawiyê bikin em ê bernameyê çend deqeşûn de bigirin. Em spasiya dikin û gelek kêf xweş bûn binazkirina we û dîtnawa hêvîdarin serkeftin ji bo we bê. Saet xweş. Belê em jî gelekî spasê cenabê te dikin ku tu bûyî mêvanê me û eva 2 saete bi me rayî û li dîsa spasî bo bîr û boçûnê te dikin ku te ji bo me û ji bo temaşevana pêşkêşê kir. Berê Mamoste Elbaqî eger gotinekî tê dawiyê gotina ya dawê te anî bû ziman mesela rola Emerîka bi nêzîkbûna rêkeftina Kurdî navbera enekesê û partiyên girêdayî bi rêveberiya Xweser. Yani bi rastî eger ev proje îro ro çê bibe jî dîsa karibe yani xesareta Kurd kêmtir bibe. Yani çendî Kurd nêzîkî hebin û yek deng bin wê xesaret kêmtir be wê serkeftin gelektir. Xwezim gotinekî wilo ser gotina Hevalê Ebdibaqî bêjim yanî. Keremke. Bi rastî demek baş dirêj medan û standin bi hev re kir. Navbera erê û na me gelek dibin çavderiya Amerîkî de û şandê Fransî û dervayê Fransî dan û standin baş hate kirin yanî me û peyedê re me baş dan û standin kir. Di dawiya dawî de jî caran em ji ber hev tirabûn nedgihîştine encamekî behr û caran jî ya talî me bi hev re peymanên baş me bi hev re imza kirin wana mixabin dîsa qebûl nekirin. Me dîsa em ê vegerin gotina xwe pêşkî me dixwest biryara wa biryarek Kurdê Sûrî bê biryar ne dervayê sînorê Sûrî bê yanî û dîsa ke Encumena Niştimanî Kurdî û PDKS dîsa deriyê me vekiriye ji guftugora diyalogê rekengê hevê wextên bibînin berjewendiyê milletê me têde hebe her em xwe nadine paş û em ê dîsa herîkar bin bi hev re wana jî berê Encumanê li Kongrê xwe hê pênca li dar bixe em bi hêvîdarin dûr de jî biryarin bêne standin wek biryarê berê enûderî ji danûstanê re tim vekiriye û deriyê Encumanê nayê girtin ji danûstanê re jî. Spas ji bo we û ji bo kesê îro me guhdar dikir û saeta we te xweş. Belê mala we ava hûn her hebin pêşiye ku em bername xwe bigirin em carekî din serxweşiyê li wan kes û karê ku divan her du bûyerên li Entabê li Dîlokê û li Mêrdînê Dêrikê bûne em serxweşiyê din kes û karê wan û ji bo birîndara jî şifayê xêrê dixwazin û jarek din mala we ava û bînerên Çarpel Medya û Peyv TV nêzîkî 2 saete hûngdariya me dikin mala we jî ava bi têbiniyê we bi pirsê we û bi hemî away bi hêviya ku ti hefte şûn de car din em ê hev bibînin bi xatirê we şeva we mîne xweş. Şev baş. Xweş.